Kako prebaciti WordPress na server. Dakle, nakon što smo downloadirali FileZilla, krećemo sa prebacivanjem datoteka. U ova dva lijeva prozora vidimo kompjuter moj, a desno će biti server. U biti ovaj prozor i ovaj prozor su isti, samo što je ovdje pokazano malo detaljnije. Ja sam trenutno u folderu WordPress. Tu su njegove datoteke, možemo i pogledati cijele. Tu je onaj config file što smo ga uredili sve vremeno u prethodnim videima. I sad idemo na spajanje sa serverom. Za to nam trebaju podaci koje smo ranije skinuli, znači podaci od FTP menadžeru. Imamo podatke FTP hostname, username i password. To su ta tri podatka koja nam trebaju. Dakle, prvo ćemo kliknuti na ovu malu ikonu gdje se otvaraju moje adrese i idemo na novo mrežno mjesto. Novo mrežno mjesto možemo nazvati po stranici koju koristimo. Evo, ja ću recimo, pošto sam ovu domenu nazvao primjer comlu.com, tako ćemo ga i nazvati. To je, ako imate više domena, lakše se snalazite. Evo ga. I sada ovdje upisujemo poslužitelja. To je u stvari ime hosta, znači host name. Host name je u biti u ovom slučaju potpuno isti. I upisujemo znači host name. Port vam je uvijek 21 ili u velikom slučaju 21. Dakle, ne morate tu ništa istraživati. Vrsta poslužitelja, tu sad opet možete birati, ali najbolje da ostanete po defaultu šta je. Anonimna ćemo promijeniti u uobičajena. Korisnik, tu ćemo upisati korisnika. Korisnik će biti ovaj username. Znači, to je već zadano. Korisnik je znači taj. I lozinku, da vidimo šta smo stavili, primjer 1, 2, 3, op. Pazite da ne ispustite šta, copy, i znači idemo na lozinka primjer. Račun ostavite prazno i sad samo stisnite povezati i primijetit ćete kako se u ovom gore prozoru nešto događa, a ovdje se pojavljuju datoteke koje su na serveru. Znači imamo glavni folder i imamo ovaj public HTML folder gdje ćemo u stvari prebaciti sve ove datoteke. U biti kliknemo na public HTML, ovaj odmah obrišemo file na način da stisnemo desni miš, izbrisati. Da li želite izbrisati? Da. I sad je ovo ostalo prazno. I sad ove sve datoteke treba prebaciti tu. To radimo tako. Možemo recimo ctrl-a pa će se osjenčiti sve, ili jednostavno, ako vam je to nezgodno, kliknete na prvu, shift i spustite se sve do dole. Znači, bitno je osjenčiti sve datoteke. Pazite da ste osjenčili baš sve datoteke. Znači, od ove zadnje XML i ova prva wp-admin. I sada lijevim mišom kliknete na bilo koju ovu datoteku i samo prenesete ovdje. I u tom trenutku se počinje prebacivati, to vidite po ovom ovdje prozorčiću, kako se datoteke prebacuju na server. Sad ću ja pauzirati video da ne traje dugo, pa ćemo vidjeti šta se dogodilo kad završim. Evo, još nije gotovo, ali htio sam pokazati kako vam pokazuje u ovom donjem prozoru, kaže prijenos je u tijeku. Dakle, dok god se ne završi, bit će vam ovako, će vam se pokazivati ova slika. Ok, evo ga, sve smo usnimljali. Znači, vidimo da je sve prešlo na ovu stranu, ovaj donji prozor se skroz ispraznija, malo ćemo ga opet spustiti i vidimo da su sve datoteke na ovoj desnoj strani, to jest na serveru. Evo ga, sad kad smo to napravili, potrebno je samo u našem browseru otići na našu internet adresu i tamo će se pojaviti ovaj WordPressov početna stranica, a to ćemo odraditi u drugom videu.